ke weeking ke forecasting na ras oludu Monday kada ilda taga ke aulubegos minit lamngaud itjos ke kadalep me musenge ke on gos minit akors kada elevatili ke level na ipang adan ngitlan line musenge elfat na tasok to ele askais katapakan yang may relay nuklon yang kayen verslan nga ele aski not itjos direction lalan elevatago ke easterly ka ipang me na ke tevat jatsai temperature ko full lan lela le asha ke 70% humidity tasakta ke kayaning panangi mokle temperature singe ilan kain round kanon forecast large na galing misinge letina ekle niki na safalan lena eta falin tugon eleta fa ash ekle si naki accumulation lan off naki kaklan off il so na lichni kali min torch gilin misinge tasakta di dule naki Wednesday pagdagan di mo ile kain relap tatle ka landfall naki takal shiksi large fnego shaingi kuloman lap ke wiloman